Munasqawagasni Guatemala kunankutirimusanchis kay lecciones escuela sabática nisqawaw. Maypichus sapa día leerisanchimanta kunan parlarisun kay repasupi. Charayku Guatemala sumahamusa kay kunan tata Diospaj palabranta ñawrinanchikpaj orarisun. Ya chaypi kasanki chaypi orakusun Dios manta mañakusun. Orasun. Dios ni tatayku Señor Guatemala mañarikuyku kay diapi bendición nigi Señor ruayku ampuni kachun. Ainallatata Señor kay repaso lección escuela sabática ruarisaiku chaypaj mañarikuyku Espíritu Santo higuita. Ainata nispa Jesucristo sutimpi. Amén. Amén, amén. Munas hermanos di kay trimestrepi estudiarisanchis maypichus kay apóstol Pablo parlariwanchis noganchik sumah yampi purinanchikpaj y kusikuyta kay hallp'api tarinanchikpaj. Ainata nispa parlarisanchis 15 quilla entero maypichus nisanchis practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Maypichus kunan parlarinchis ainata nispa kaypi consejos tian wawaspaj, consejos tian tataspaj, consejos tian esclavuspaj nisqapaj y ainallatata consejos tian kay pichus jefes pichus comandantes nisqapaj y unay tiempo carga esclavos que hay tiempo macañacho pero que hay tiempo tian empleado y jefe y chari ajina. Entonces a ver kunan chaymanta parlarizon y matataj kay Biblia niriwanchis y mainatataj yacharichiwanchis kay tiempopi chaymanta kunan parlarizon. Ajinata nispa munasqawawgay kunanga ñawpajmas dirisun maypichus ainata nirisawanchis noganchis tiananchikpaj unánimes Diospaj voluntad nimpi y ainallatata paypaj voluntad ninta mask'aspa kunan parlarisun consejos wawaspaj. Kaypi Efesios hatun t'aqaynin 6 huchuy t'aqaynin ujmanta ñawpajma ainadiwanchis. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Kaypi niyta munawanchis wawas tatas nigichikta uyarichis. Y kaypi hijos niyta munan kay griegopi ajinata. Tatejna. Kay tatejna niyta munan hatun wawa, uña wawa, huchuy wawa, q'altuykichis, tataykichikta kasuychis. Kay hijos niyta munan mana adolescentespajchu, mana kay jovencituspajchu, nita kay wawitaspajchu, sino machus runaspajpis. Machus runas tatas niyuq kanku chayqa, qankunapis tataykichikta uyarichis. Charayku ajinandiwanchis, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Maypichus niwanchis, gan manchay kusisa tiyakuyta munanki chayqa, tataykita mamaykita kasuy, kusisa kay hallp'api tiyakunki. Managan tataykita mamaykita kasunki chayqa, songonanayta kay hallp'api tiyakunki. Porque astawan dañuta ruanku kay tiempo, pitaq tatata mamata, wawas. A veces malta portakuspa, a veces ima visiuma yaykuspa, a veces ma estudiaita manankuchu, a veces maganakunku parejankuan, entonces pita hastawan sufrimiento apachin tatatawan mamatawan. Wawas. Charayku kaypi tata Diospaj palabra niwanchis ainata wawas uyarichis tatasnikichikta. Munasqa hermanos. Chayta uyarina noganchis. Munakuna tatatawan mamatawan porque paykuna hatun bendición noganchikpaj kanku. Kunan ñawpajmas dirisun maypichus kunanga kay consejos niwanchis tataspaj ñajeta wawaspaj parlanchik kunanga tataspaj nispa ajinata parlasun. A veces tatasqa ninchis waway ajinata ruwanayki tiyan. Entonces wawaga nin pero tataygan wajinata ruwanki. Entonces hasta un mejor ejemplo noganchikpaga tataspajga noganchis tatashina wawas ninchita k'amiyta munuspaga noganchikra ruwananchis tiyan. A veces noganchis ninchis waway tatay kasunayki tiyan autoridad esta, obedecenayki tiyan machu runasta, saludanayki tiyan. A veces noganchikqa uj semáforo chaypi q'ellu puka q'omer kasan. A veces noganchikqa pasarpasanchis q'ellupi pukapi. Entonces wawata jawariwanchis niños wawata tatay ima pasan pero pukapi kasan ma pasanaykichu. Entonces noganchis wawanchikta k'amiyta munanchikqa noganchis tatajina ejemplota gotanchis tiyan. Charayku kaypi tata Diospaj palabra Efesios hatun t'aqaynin 6 huchuy t'aqaynin tawa ajinata niwanchis. Y vosotros padres no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Tata mama, amo wawas nigichita piñachichichu, munakuychis. Munasqa tata mama, mayk'aqta qan cosechanki, iskay cosechasta hap'inki wawaykimanta, mayk'aqta cosechanki, chayta kunan niyta munayki. Qanqa cosechanki, q'ala tarpusaykita, mana qan sumaq tata karanki chayqa, mana sumaq mama karanki chayqa, wawayki 12, 13, 14, 15 años niyuq chay adolescente nisqapi, chaypi cosechanki. Ayqan manta mana sumaq manta munakuywan wawaykita k'amirqanki chayqa, chay edadpiqa nisonqa, tatay mamay, pero qan ruwanki astawan peor noqamanta, imatataq k'amiwanki. Chay primera cosecha. Qhipan cosecha mayk'aqtaq. Qhipan cosechaqa qan machituña kanki. Mana fuerzayki kanqallachu nitaq chamarrayki churakunaykipaq, nitaq pantaloniki churakunaykipaq. Manchay machituña kanki. Y chaypitaq chay wawaykiqa munakurqanki uñitamanta pacha chayqa, manchay munakuywan qan uywakurqanki chayqa, entonces chay wawaykiqa nisonqa tatay noqa churasayki, ama llakikuychu. Tatay noqa wayk'upusayki, ama llakikuychu. Pero qan mana paykunata chayqan llanta pusarqanki, mana qan tiempota paykunapaq urqurqankichu. Tal vez tiempuyki karqa astawan amigospaq, astawan parientespaq, pero paykunapaq mana tiempuyki karqa chayqa, chayriya nisunqanku tatay noqayku uña kasaqtiyku qanqa mana atiendewaraykuchu. Qan sapallayki tukuy imata ruwaq kanki, pero noqaykuwanqa mana qan tiempo pasarqankichu. Ahinata nisunqachis wawas, chay iskay cosecha, cosechaqa adolescencia nisqapi qhipan cosechataq qan machituña kaqtiyki imaynatataq wawasniyki tratasunqanku. Chayrayku qan tata mama hinaqa iskay cosas ruwanayki tiyan, wawasniykita manchayta munakunayki tiyan, y ahinallatataq wawasniykita exijinayki tiyan. A veces runasqa solamente golgueta qonku wawasninkuma kay pasaykipaq, kay recreoykipaq, kaywan tukuyman rantikunki, listo. Mana importanchu tatata mamata estudianchus, manachu estudian, mana chay importanchu a veces tatata mamata. Entonces wawa wiñan tukuy imatapis facilmanta tarinman hina wiñan, pero qan esfuerzuyki hatun. A veces wakin tataqa k'amillata munanku nitaq wawankuta uqllankuchu, nitaq ninkuchu waway manchay munakuyki qan hatun runa kanki, waway manchay inteligente kanki, waway imaynataq estudiupi risasunki. Tal vez tata mamaqa a veces k'amillata munanku, nitaq munakunkuchu. Entonces kunanqa pastor, imaynatataq noqa wawayta k'amiyma, imaynatataq munakuyma, sencillo. Qan ahinata munakunki wawaykita hina, ahinata k'ami. Mana munakunallaykichu tiyan, nitaq k'aminallaykichu tiyan, sino k'amitaq munakuytaq, y paykunawan tiempota pasay. Tukuy ima kay hallp'apiqa patapiqa tiempo llayuq. A veces kay tiempo wawasqa mana uyariyta ni tata ni mama munankuñachu, imarayku astawan celularpi kanku. Munasqa hermanoy, qan chayta controlay, mana qan controlanki chayqa, pay hatun kanqaña chayqa, uyaykipi asikusunqa imanitiyki. Munasqa hermanoy, Dios va bendicionniwan, ahinata manchay oraspa wawasniykipaq, paykunata k'amiri. Ahinata nispa munasqa hermanoy kunan parlarinchis kay wawasta k'aminamanta, kunanqa imamantataq parlawanchis. Kay consejos para los esclavos niwanchis. Kay Efesios hatun t'aqaynin 6, huchuy t'aqaynin 5 niwanchis ahinata. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temblor, con sinceridad en el corazón, como a Cristo. Kay pinita munawanchis, gan trabajanki hu empresa pichayga, manche munakuywan trabajay. Tal vez jefe nisunki, kayta mejoranayki tiyan, gan manche munakuywan chayta acepta y mejoray. Gan piñakunki chayga, no a creeni, gan mana sumahta entiendesankichu, kay Dios pa palabranta. Kay piniwanchu sutita, pichus trabajan runapa chayga, manche munakuywan trabajaychis Dios pagina. Día cristianota trabajachranku, empresapi. Chay empresapitaq kay jefe nin ahinata. Caballero nin, ganga manchay sumahtapuni trabajanki nogawan. Empresaykips kama hina trabajanki ganin. Y kay empleados nin ahinata. Noga trabajani empresaykips kama hina, porque noga creen ni kay dueño
kay empresas pataga Dios. Ajinata trabaja y munakuywan. Ajinayatataq gan ajina trabajan gichega mancha problemas de equipo y trabajo equipo kangacho. Pero gan mala ganawa. Tarde chayaspa. Mana sumasta ruaspa. Sin ganas ruaspa y ma trabajo tapis problema ikikanga. Tal vez hasta jefe gan piñaconga ni son gan mana kay sapa trabajo sirven gicho. Muchas gracias amigo. Pero ganga mana pay kawayatin sumasta trabaja y apura trabaja. Gan trabaja na ikitian ni país ikusahtin. Pay kawasahtin bis sumasta trabaja na ikitian. Sagay tiempo pega carga ashka esclavos. Maipichos kay esclavos ta ranti vende kankui. Ajinayatataq kay apóstol Pablo niriwanchis, pero iglesia ukupega mana kanchu esclavos. Ajinayatataq kunanga kay apóstol Pablo niriwanchis kay Gálatas hatun tagay 3 versículo 28 niriwanchis ajinata. No hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, iglesia okupega mana kanchu noga jefe kani gan esclavo kanki mana chay kanchu. Ujlla kanchis Cristunchikpaj, pero wakinkuna kanku diáconos, diaconisas, ancianos, wakinkuna kanku ministerio joven, ministerio de alabanza o ministerio de música, kanku directores de cantos, kayankutas kaypi kay maestras de niños, directores de escuela sabática, ministerio de la mujer, dorcas. Entonces ashka iglesia okupitian. Pero para ignoranchis, tukuy trabajanchis Dios paj. Munas hermanos, manche munakuywan trabaja y maipichos trabajan kichaypi. Suma responsabilidad wan y manchay kusis gatia kunki. Ama ruaychus unas paginaga. Dios página ruay y chayta tata Dios paj palabran nirwanchis. Kunankay cuarto consejo más dirizun. Consejos para los pipaj, para los amos. Consejos din kunanga patrones paj. Pichos chay dueños empresarios kanku chaykunapaj. Pichos ronata trabajachingu chaykunapaj kunankaypi consejo kallanta. Maipichos kaypi niriwanchis Efesios atun tagaynin 6 uchuy tagaynin 9 aynaniwanchis. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y no hace excepción de personas. Kunan niwanchis rankuna, pichos kankichis, empresario, pichos kankichis, trabajadores niyo, munakuywan kamichis, zunamas nigichikta. Porque amagon arpaychischu rankuna Dios nigichiga, igual chay trabajador nigichipaj Dios nenga, ujlla no akani. Charay kunin, hagay silopi mana ni jefe ni esclavo kanchu. Nita iglesia piche kanchu. Tukuy no ganchis ujlla kanchi Dios pa. Y ahinayatataq manche munakuywan kaminakuna y ñawpaj marina. Porque kaita Dios munan. Dios mana munanchu gan manchaita atropellanaykita, o manchaita qhillakunaykita, o manchaita wawasniyki maltratanaykita, o manchaita wawapis tatan maltratanata. Mana chayta Dios munanchu. Si gan chaykunasta munakunki chayqa mana kusisqachu kay apitiakunki. Mana bendecesqachu. Munas hermanoy, mas kaypuni tata Dios paj palabranta. Ahinallatataq Dios paj palabran kawsaynikipi k'ancharichun. Ahinallatataq paypaj yannisninta mas k'ay. Qan hatun patrón empresamanta kanki chayqa manchay munakuywan chay trabajadores niykita tratay. Manchay munakuywan parlay. Y justo kay pagay paykuna trabajasankuman. Mana ganga paykunaman aprovechakuychu. Mana chayta Dios munanchu. A veces sunaga aprovechakun golgueta fácilmente tarin, entonces golguega mana valor niyo. Munas hermanui, hatuchi bendiciones rampa, ahinayatataq ujlla kunanga kanchis Cristopi. Nitaq esclavos ni patrones kanchu iglesia ukupega. Charaykum munakuywan, tukuy tiakuna, y ahinata Señor ninchikta suyana, makis ninchikta kicharispa. Bendiciones munas hermanui, kay diapi.